na akasa me nya me you be friend ma bam do aduane asuo ma senso asuo adwaye bi no ma me nye etimi am so de so hena so ntinu ment na de ka na me hu me right na me hu de me ye me ho timi kan wo se bi asem eni na ma eni de me hu a me kasa asem so am say ma go timi asem de so ko fa the phone na me ball recording na no hwim phone efi mi nsem acha say bi ma tan wo ka do open de me fi na me ti dem ho no tani na ni me Saturday na nyumre no me ko ji bo photo a me ton bo photo no wachi bo photo no esi dem ho no we no se me sori yimi no me tano mane de mi yi to no aka so mi ma to gudi a me ko ba bi a me ko ena wo yi no man etugu abontene no yi to ga me to bi to ga makoji a obi to ga makoji a me ton obi to ga makoji a me ton no hwe to ga na to ga abontene wo yi man fa to ga so to fa to fini biscuits eni mo jabo kakra eno so me ton no hwe ayi mo jabo jani e bo fruit ni na to ga abontene fo guta me am ti start phone wa je phone a hwe no a cell phone na me ntoma so nebula me de mi ka ko minister wa kubo no ono so abawo fofo ye kuro mu ho no tini ni atare bi tini ta kitu mi ni atare sulu bi no de mam de mi ka ko beten mi si ko so ka bi ama ho na mi si ko anu so mba ja che fa ka ba se so na beda mi bla ba ko stress so ma pefe ba ko bo stress na beda ho no ti ade che mi ko minister wa kote nko che mu kire no se akwa no wa ya to aso ba se hu ni se hu ni obi ent mi ma no so ntino ono se be ono me ko ono ko wasi ai to no bia da me woni odere sa kama so e bisa na busia fo na mitu na busia me busia ni be na nya be ma be na ya tiska no one the this one let be tiska be me ho ade no tumi di ma me atam ni ade be kai na me no oti ni be bia me nim se de nya no na se ai me kan ma be fa oti ni na me no oti me fi ke na we no hunti ma do pe bia no de ya me sa ti be ba ko te na mi jawe ni ho na yes I mi jacket one ho no benin to 12 years jacket 20 be 3 days time ko fa kran de buy ko fa de ne buy no eno mo ta fra manyu mese opam panyin ne se ongo ko hwe memla panyin no so no ya no obo wa na ju ase ni mu eye ne to obo na ohin ka che panyin so ongo hwe na wontimi ne na da mo no e ma de enche to ongo hwe memla na be ba no panyin wo da ma ase won ba kran se me ko minister woni no ne da te ya sana mba on se bia mi so nse me ba se mi sa anko bi we se bitimi chi ka che se akran no empia na gibre no ko hwe memla wango e ma da che no ma ti se no ma mo ntam ma mu sa ko fia no se papa na apam se me ko hwe ma memla na ma me no ko di ma na gibre ma me frɛ se frɛ minister se ko na pam mu kuna pam ayi o ko fi na ma bontene se ko hwe ma memla ti me da fa no broken heart e bi dey rap Medofo, unu de nti amaposo bra like calm down. Nya botre na kasa ne nti na rap yo. U broken heart na ja rap. Twaso. Na mama o friend mama me friend minister say memra o friend mama no na minister ka say ka minister say akwala no koma ukuna na jobre ni me am ana wo ma me no ko da friend say oni na nkoda ye ko ye na wo ma asini wo na mko friend so mesini me nko na me no ko it me no ko me ye ko wo na boy no ma me dem ka ko friend o ma ne ba ne bae ne ba no so dare mko friend ne ba ne bae no bufu say didi atambodua say se ni se de akra no etre nso bia bakota yantra enyaye anu so bodua mi ndo to so mi nzo se sa ni se ne tra koteba ni tina nso bia bakota antoan se enyaye no bodua ne to ho no ndi busuafo sa daase tade che no se wasa yimi ma nyina sa mi se ba nyina do to gwa bontene ho no eyimi ni bia fa nam ka che mi nya ba kotwa se o do nsan fa nko ba bi o do be soro no ma bra wanim kakra ana na mic no timika segum fefe
What's what they say? Mpacho me de obaekuya. Obaekuya. Ekuya rasta kan ho ana. Ekuya rasta. Ekuya na ofri himfa na ato ami. Mpacho me fi Accra na bai. Ofri Accra. Accra so. Me pacho me wa Kaneshi. Kaneshi. Mpacho. Kaneshi Accra eho. Mpacho. Na wie den na do ofri Kaneshi abeto ami waskwa. Mpacho miku na ebu mkwasiya na ama mede naba. Mpacho say miku ebu mkwasiya na ama mede naba. Mpacho yentie mu Yo. Me pacho 2022 na mishia Bempah bi ye fe ni Aaron yaw Aaron o ye praise before catechist ewo oboase esu oye den o ye praise before catechist baby a what say me free and yawada esan ye 23rd of May my birthday. And happy birthday to my beautiful and strong self. And Yankupon shira me non koso mama hoode. Ma who's always say ya uchan true. Na say 23rd of course. Me not me 23rd born. Me a Thursday born. And the day na enenya me birthday. Ena me birthday 23rd May. My birthday in Timpamucho. Happy birthday to me. Happy birthday to myself. What gift be a fabra papa? Your pon for gift bra. Mama gift. Peggy. Oya dem me gift. Enti no happy birthday to myself. Nyankopon onhira obi enenso so ne birthday. Me wish you obi a well. Minim say what's na say what shame me. Ache maba. Meba sumo ade achi sei na se metnase a wonim se ebre no eye akoma mu nsem ebre na aso se mede ba be sumo nti hemfa na wotimi ni free hemfa na wo hyame mesre se time chuku na wonsa beka fidie no a eye volume nko a enti edam live nso so wo Facebook Akoma 87.9 yedemu wonua TV sanso so enna yedemu ewo YouTube yesha nemum maminkai wo say enra story na eye katekizi Chinedu, let's go to katekizi Papa J na kan ye yakọ catechist wo ewo oboase enti dwumade ni koso na ye be free producer na wajeso ama ye wo ho no me yehu de koso ewo catechist honum enra chese catechist me catechist na wo bodua no ode ne tie to form na wabodua no no na asem na me kan enra story oni chobel ra na asem no eno Odin Sambegu fem. Ono na asem na meke. Ebusuafo ye production line. Wo pese oni ye twetwe nkomo anase wo asem bi, wo videos bi wo de maye na. Me pa cho wo be frɛ 0530507849 0530507849 Sanso so enna opesa oye WhatsApp voice note opesa oni ye twetwe wo de videos bi send ya na say ope WhatsApp nkoma 0246766060 0246766060 ewia me ho ayo fe na manim te blinken obi be say brinken brink dia flora makeup ono ana asiesie me ho pa ye ama me ho ayefe na miti ene minim ni din kra chesa me ho ayefe eba ne se ana papa sofo o se ya wa ye kama de efe ye me ba papa bi na se me ho aye papa sofo fe pa flora makeup flora say oye frontal oye closure chesa oye wigs oye makeup ahodo ni nyina se wo ko program se wo ware se wo de ye bia flora apono ebie amawo sanso na ope ba bia sua makeup any wig ya flora na apono no eda ho ene number no 0247 814055 0247814055 Matari FFF ye shemi every East Legan
East Legon Global Juicy or no enema fabric or ton fabric so tubi or ton and bako I want to know a nhyehyɛ nso a obema oniema kama ama wato ye deliveries nationwide baby I will be tiade pamfo any more motor fabrics nyina mon frɛ no na mon GB enton 0557 156652 0557 156652 Global Juicy ebeje wo so kama na nso wenya nneoma aton ne nneema ndie ne bo ewo fom pa Reverend Sia Apai Life Papa what to say no shaking. The roaders. Fanta brutal. And our God is. Otokonadu. When he talks. He does. Papa, when I correct you. Sir, and then I'm a person, my mom, you surprise. Sir, what are surprising you? Me, we ain't coming the far from. When he talks. He does. Papa, we chat. What my peggy cry near you? Sir Peggy, no, only Miss Mente Brofo. But me go school, no, no, near and warn. And I do am in you. Aye. I mean, sure. Papa, na and I ever soon. Onim. I'm say, and Ram a congenial same be one. Okay. Software. Wunye. Minye. Just I'm doing na some one. Won't you see? A chere margin. On say we are seno, ye wo ofreno, ye umu ahodo mensa. Okay. Ye wo obia erade afreno. And ye wo bia bonsam afreno. And ye wo bia ono ankasa afreno. Afreno. Eti minim sa software we ono no de no baby owo. So because software bedroom pempenso a wakwa akoto adonko bone etomo se etomuru etomobo dedewani osode osowa etomudra etomuru wakoto adonko bone ana adonko na te afaso so na nyasem papa bi kan osimeyi metai atofom atoho na medensa abodua na afei ene asemo no ene nyame adwuma no kra me nya biemu a bepem ba bi atana kyase me hu no se ono no nyame na afre no na emum aida se ono na afre no ho anase monsam na afre no so because obi eni ho nyame afre no a obeye de papa oye no oti ase de rade afre no no okan rade adwene okan rade trimopo ana okan nyame asem so but we dey ultimu sensem ni nyina wa mane afa ho na yes rade say ebra na nakohwe erade ma bibia ntodin nyesa ono de why na dwen say bibia ntime no de ade pese ye ma na te ase ye ne say eduro na okonom ye no one gen de die ye say ye fono no ho no cry a big problem obetimanya problem kese pa because Ghana mara no enkyere yesa Papa ye das na enra ye ne medical practitioner bi twetwe nkomo no say ye kan se obi anomaduro ni obi ada ma nyinsen na say enye ne sa but awode no ebi emre ebi ano no na ni bie ne nya din so onyem a enti be ma bi wo ho no ma wahu se nyinsen no wo mpe no se obi onyem na ene obi a wonyem na difference wom enye style obi na onyem a obetimi aye enti no ohu se wanyem na wo mpe no obetwu jatatwie gidi watwa mana broso na emu abie na ese nyinsen na ba bese enti em se no bi na eye okay enti se wanu maduro kra be ye duro be ma na bomu ache wagina ne na so wagina na so ache na waya ma atetetete abie gate bi amane ma watu adonko bone ani ai ajwa nana ya na what to say everybody go so hwe she say the makeup no o ya adi o ai o ya adi penso meye ajwenra papa sofo asemi ana mama friend papa sofo nye sofo oh yeah etiefo joso oye nipa bi a catechist de minim ni se osi ho sofo anam se asemsi na ye de ko
catkis ona anye yia na eja ye de ato asofo. Okay. But they know ye kire se ono ni fie kura wontimi nkura. Okay. Na obeye den na asori manya asem a omo de aba betu nanim. Na nwa pa nje fidikasie yi so a wo ka na me type na asori baby itie kura sen na asori ba ne be fili. Aya na yesi single church anam ka se one man churches for no. Ena yesa. Na nke so presby catkis die. Enka wodi mu papa. Na maame ne kura di ka nsem bi. O se worry na nsa na omo kwa baba worry no. No, send you no ye testing. There be enka omo ne ye hwe omo so ne yakwa asori. Mrs. enka me kwa asori a sa niema ne niema bi enka me consider. Okay. Enti omo ene ye hwe omo ansa ne yakwa asori omo se nyamesom de ene wakomam gidie ene wakomam ba obi wotem ka se de wa yaniki kwa asori oyare ye no yesi kura no de wa yaniki kwa asori asam to no na asori fo si gina mu ye ma ne nti no abebi a ya kwa asori no ehwo na me de me kwa asori bebi a na ya Owusuaa kwa asori na ehwo na me kwa asori ehwo na bi okwa obenya gidie de ewa asori nim enti sometimes ene ye show mo ansa na asori ebekọ na de yakọ na sofo so obebodua de a what's me din sabegu from so owo snap on for snap so won kosua on for kosua eno na maboto eho presby catkis me bompa yesi bebi e producer adubia na omko asem no ombe kama na baka efise no de ogu presby fo enimpo enim asepoto se presby asori mpanyimfo tie ya obo asa mantimo se hehe no amanchim omo konko hwe papa no no mo ro na tade se ebeka asem na ma na baka se eba ko wie court kra no nipa bi se onsam fata so obedi domonim na ya wa ma papa ya asa o enno papa je ka asem bi o block nipa bebre chances brotherhood no me very disappointed in papa no because be me bi won or papa se me ni oba bi betena se wo che me se me na me che no ba me boto mo nye wodidi abonten ache onye oba bi na so obetimi apopo nkwan ama no ade sa obenya ba bi di na ade yakwa sha enka wo pe enso die sofu ye wo ye sho se no oba bi tie yen na se oni ne be me bi wo na se be ma ni ni adwuma be ma ni se mu niska obenya odo asa ye sa de ni bi mu anaya sanni ma bebre bi ma bebre ni tisa ono girl ti na se na obi sentence no so ni bia men kase bia obi na aka kire no men kase bia ni tiri mo yeden na mum na no asem minti no ono so odi bia kikire ne ntoma no ato ye nwen won hwe se ono ebeto no papa wagu meme ni mu ase papa no ama meme bebre anu aduane abo mo me kwa se na me ye bia sisi mesu nyansa me nya biem sana mi hu mema mboba sisi ade me ya mani baako etete ho if the whole catkis impona ade ma mi dream yi ene de ono won kwa sorry ene no de ode ababetu minim no abo se po ya papa no wanya de I hope say producer be free producer na say asem na abaka nya sa ade a wogu mema ni mu asepa na brotherhood ni nyina o mo adwa say papa ipa obi aye no yes say ni afa ye ho adwen na ye yi ma lie bia ye yi na lie na si no wa ba be say lie no ada na so yes ya nya yi no mu yo scan ni ho ankasa se sika ni ho ntie say na so mo ye lie bi na lie bi ye lie bi na lie ni si ya se wo do bi na se wo boa na enye boni o okay enya boni because enya wo fiti ya na wo obi wa bonte na wo do sika ye den eche no anameboa onye sister Christmas but at least sometimes odom kwanso no se obado a we overdo things of course I just say eniema na sisi ama what see insurance no say wo ye agimi so obado be me no nche so ye jimi fo and no nche so ye cheap eno nche se ne ho abono so but how will I be having money na me boyfriend ho kire no me kunu ho kire no na nkwala na ikosu we nya sika amomo ni apomo mu school fees na ya wo sika da honom then you've been a hearted woman utrimo ye dene enti se wo bado a it doesn't make the lady a fool okay and just so ye cheap na mo de so fu ye de
Ebeye de ne ya. Ne da se. Abusiafo yenwram. Yenye short story we enwie. Me papa de wo si baaye no. Na minti me nka se da konesan bra efize obetimi aye me nana ananse me papa kra. Nti esese me di ni die ma die ni die se no na me hwe papa yi na okominti me ma ni ntwa kwan sa. Papa. Pacho. Bra wenim kakra. Mema wakwaba. Ya na. Pacho kasegu mic ni mami. Yo. Pacho udin. Efami nyamiche kwabuna. Kwabuna nyamiche. Pacho no. Mpacho ufri himfa ne bae. Pacho mi fi North Central. Bantima North Central he ya. Cambridge Junction side ho. Okay. Pacho ne den ne do aba ahanum sei ewie. Pacho mi tie Marcos program mi pa. Pacho mi ndi Marcos. Mi dindi nana ya. Nana ya. Ai. Pacho bra wenim kakra. Nana ya. Mpacho ai. Mintio. Na ase emre bia etwamu no de na mimi ya akola no. Na niema ebo ofu kakra. Na ninyi ya mahu se niema bo society nipa bi entimi enyi komunim enye adwuma bi a also mo ye. Na me machines a de pamade. Okay. Na me sawo machines a edi aduane. Machines e de pamade. Okay. Any de ye aduane. Good. Se me kase machine fufu machine machine. Okay. Moto bo ho. Ai. Na msimbili batumani. Okay. Ebia na obi ehia mmoa. Mpacho kasadin ma ye bi se. Na ebia obi hia mmoa. Ebia opese o ye aduane, ebi so opese o pamade, oni dabre. Oni mfidie. O de be pamade. Okay, enti mamenti ase we bie shop. Wo di machines egum, anase machines na egufie. Eni shop. But me wo dabre, obetima dia ya adwuma. Dabre na ye shop anase ye fie. Good. Enti twa fie ho mfoni kire ye kakra. Okay, edana nim saa no. Varanda kase ewo ho a obetim di machine asiwo. Me maton learning pen. Okay. Na me ho de no, na me de learning ekwachuma. Okay. Enti benim say obi a oye popular bia no matter how and I say any dabre bia obetim anya bia no. Obi oye den. Obi a onuma de pam bia no. Ba bia obi a no. Obi ba hwehwe no de adwuma bro. Eno de no krepa. O sa no fa. Kem bia ye hwehwe ne de adwuma bro. Enti mpacho ka no kro so a hwehwe ne ma adwuma. Enti twa efie ho mfoni no se efie no et sen ena on say government here efie a or the ma company housing okay it you all housing enti no efie na bontin ho ena ni yam susu meme dan anim susu ho na dan emu susu ho emu susu ho nti se obi a na efie ne ye 2 bedroom and a hall. Okay. And the hall no super. Okay. Enti no po bi a wapam ade apon no ho. Oba na abema. So obema ntare yembema pam ntare. So maso pam ntare. Some machine dey kimi pam ni nyina. Obi wo ho no machine na straight sewing machine. It me yes anya money nyina. Okay. Enti na me bisa say wo pe obi wo ho no ma specifically ope bema ene ni na ye adwuma obi ope oba ene ni ya nsabeka ni bia. Okay. Ope so ye. Okay. Nhyehyeye ben ne wo ho ana den ti na ema waye se watoto machines egu wa mu de wusi so mpama de. Oda me pam ntuma mema ntuma. Na opam mema ntuma. Ande ni pam nye den. Okay, nti no won shada nye professional adepam or the pamuni etwitwa ade pam de. Okay, nti den ne hye wo nkrama ototo machines ni niti machines si ho se wo de be ma obi aye adwuma. Very good. Ste madam ho de no. Me yade ye kakra. Okay. Na me hu se adwuma ne ska wo. Nti me start se me ton
Learning was next home. And the Christ come pa. Ani ahoma ani zipono. So, I said, no, my whole day now form. Okay. So, and the ma, meet me to see her. Okay. Okay. Sir, Obi and family juma. And in a form of work and pay, and and the minions came to an but a commission, a tip light bill. Not a tip, sky the bay machine. In case but I am no Kazakis. In case the machine essay. They did very pay. Okay. Not the Bacano, a Becca and woman got your check. No, quite ben so na obefa so aye sa commission adwuma hye hye ben na opesa oni nipa no ko se nipa ne ba me looking forward say bosumi bia obema me 1 cedi ana say bosumi bia obema me 2 cedis ana bosumi bia obema me 50 pesos hye ben ana say kwan ben na obefa so a obeche commission no nyina ho me ono nso me ton lane onso pamade endi yaba tususu ntususu no bosume no iya ni hu de litua na be na de be pa price je ni de be san de ato yeni enti percentage na be yesen 50-50 for titi bibia no o ka se titi bibia 50-50 dia menti ase me fan say yeti that said by live there e ho abandia e ba onu ho hu say 50 cedis and 10 cedis good okay na dia repair no dia anu dia ensay ndi betima tika krabi enti papa o hwa de opam ade ene wa machine ye o de wo sen ti repairing fee na ne ne che 50-50 de za no ode ana anu nya ti anu ode but to me dear say won't machine repairing fee ne dia nipa ne nim say oh eseye am yanam de adwuma ntimi a metua ma de na o ka say wa wo te repairing fee ni asa che mu 50-50 a unse ase ho no obi be kasa no odin okay we no ye dia wo won hyehyɛ ya waye but say obi zu wo hyehyɛ fufu bia office be kwa boa ama dwuma na tima kosoa kosoa na ye o Matias we die mami misa na nkomo a woni ye di hwan na woni no edi hu nkomo ansa wutu anamo abaye hoyi se bia wo ba wo yire wo wofa asibi wo wofa unua baabi ana obi sa amabusa fo de o ma ye mpanyimfo na obi aso antime nsia na osia no kra wo wu dadada na emman so omuzo nsia but say omu betimi agina mu say bia wanya obi woni ne kwa agreement as say bibia ye nkrata nti wo ba ben na oni no adwen ho ana say obegina wane mu ne waye sa anyomi minya nipa ne dia okay enti north central so ho no ewo baby a wo no ewo side ben bet me actually make my chemo okay a common class school be a daycare me mama a BSL school no okay you bia say married daycare center okay papa so when you fika kra wedding fee be saying my bro 70 o bro 70 o no yire neti pastor daddy one worry pastor daddy papa dey na mane ha adwen daddy na me tu kwan kakra uko abruchi manu no dream me ko Senegal ya na msa ko Lagos Nigeria sa na Senegal na o ye den wo Senegal ho no nenka me me first nenka mpese me wuram cheza o fafa abontin sa na o de wura gate nim na eden na siye ko story ba ko ne same o ko he ba ko ne same no more time ni e ko ne say ko doji
boat baby of say engine room and say or more live boat business or with my cushion. Taking the song. To control your bit my cushion. And this Captain Yeguda would do 50 baby na Pia, which means a sound to me forward. Okay. But when you go that on sound, on foul. Into who share ship no man. Any a sound. This sound of ship no drones you any a sign ball return bar na see you grow for swap. And you using the bomb almost try me pass it back. Omucha passing back. Passage back. Oh. And two by now best in Nigeria. Good. Into Nigeria once now you're day. Oh, then I'm the factory work. Now you're factory work. Oh, say Pammy. None one worry Lagos neighbor, Nigeria neighbor. Oh, Ghana for baby. Sir. Now we're in Jukro Fufro news so one. Oh, say, our no. Make no experience. I wore a mono. Okay. So one to me and two back. When the man never be antena and the two bar. Oh, no, yana and your fate. Okay. And you will say, we know, baby, 20 years. Okay. 20 years now, but I need now. What the no call baby, I wouldn't know. And I saw cry, what should I with me? A drew baby cacra. Until who call Lagos one for bad. There is a kind of granny, yes, and I just do no, not special diet. Yes, because say, on say, scientifically, no, there was special food be what produce swims, and now swims so erect. What now? What you chung? A Bempah erection. Erection. So. Erection. Yeah. The same thing is to the woman. Also say. Yes, you never. Yeah. Media mean you. Oh. And you sure? May I sure? Wow. How? Meaning because vagina no. Yeah. If you did not. Bibi kanwa. Se bibi anko kan me nkwa na meda. Oh, yeah, we are very good. Me nkwa na meda. And you are very good. Nti bibi anka no na ona ne hwan na da na onya erection no. Na hwan na da onya erection. Na me ha me dai. Na hwan wo dai. Enti hwan na ebe da onchen. Ghana for man bi omunya ba bi na sese. So they were doing their work. Nti den na wunyinya erection na nti ufa ma ba esen wo de ye nhwe say jame na obonko maybe am nso betu kwan. Oh, they say interest in him. Oh, me mom de asa me amama me ho kwan so obi mfa na nsan keka. Oh, say yes. Say ni wo ni ba dia I was say wo kwa. Eni say wo force. Yeah. Because later no, a bit me a how bro. Well, those days no, now disease be brave in your. Disease be brave. Abba. Okay. Bempah was say. Okay. I am very careful. Into the one and a way no marriage also marry. Into the one and a way and the went me and worry. Oh mango. Wow. No. Oh, okay. Sorry. Okay. The anti ana mi bisa when you know him say ni na ka ho. Nti no papa mpacho number bi wo ho a obi ani gye ho say juma no ne wo be ya machine oba be gidi aye adwuma number ben na nipa kro betimi afre so but 0540 65 33 05 and I say 0506 26 06 28 border
voda ene MTN nyina okay enti no obi a wasu adwuma wie ope onni baby a obe ene a start fra you enti no sisi a wunni de obe ne obe yen hyehyeye no me pese omo phrase ya nkasa nso ye number no so se bibi ani a na muna mu mpacho fa phone ma ababaawa no nti ye njinjina mu na obi ba ye ne ne nyen hyehyeye ne ma wo okay nti no mo amofre ne number no wa wo pese oni ni ye adwuma no obetimi afre ya nkasa nso ye number no se ne ebe ya ye na obe ye nhyehyeye no ye na obetu anamo akoho na nhyehyeye nso ye ni tuamu bi se ne ebe ya ochina bi no wo nkosisi papa na papa no nso nsisi wonti no adansie mu enti no 0530507849 0530507849 papa wo mfie bi a nipa ni di obetimi aba na woji obia so far as wapam ade blast the one say obi status usia adipama na 20 years so nya on say 3 years almost na 3 years no why adwuma madam and be say 1 year 1.5 years okay and the na most omo inti fan so obi o free 25 to 30 dey ko ana openo but em fa won say yo ba ana bema okay inti number no ye 0530507849 0530507849 na ofre na wunya ya obetimi aba asokwa more gate kese no opposite na aba oba also we hwa Akoma mu Nsem office oba ye na obetwetwe nkomo papa ye da ase o wa asem bi abeka atwa to ana listen ma wanombra mic the make chance nyame shramo amen ani nyuma moye no o mam nkoso amen bibia enye ye amen moso momwa Ghana ye da ase bebre yo ye beda ase pa enti no wa wo pe obi ni na ye adwuma anase wapamade awie nanso so wonni baabi a wo pamade wonni space papa yi se wato machine egu ho enti ubetimi aba na one wo aye adwuma na emom nhyehyeye wo ho beti machine repair fees mo beti light bill na mwa chede aka no enti we interested na wa free numbers no na ye ne wo atwetwe enkomo mpa enti no yenko Royal Homeopathic Clinic na yenko twetwe enkomo embra na wieda na wa mai boko me da se mechi ahwefo ni etifo nyina sede mwanya ntie no Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano eja eduru baabi a na ye kai ye ho kakrakra ewo yapum den ho sede be ya yapum den ho nsem betumi akonkan sanse wiase ama me ne wanse no na ifiri yare no bibenya nso a ne ifiri yare kro no a eno nti enada ne da nyina ye kai ye ho se be ya yure nkofi ye ho bebre na yare no embeso yimu prekope na minua ba Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ye promotions no nkokra na ese ye mfa nhedem ye de beba na adofo ate na wo mutumi nso atu ho anamon na ye ka Royal Homeopathic Clinic ayarehwe bia ye de homeopathy nuru ene plant medicine na ye bibiduro na ye de esa yare ye wo Kumase pankro no etimatim baby a wo bia no fa Kumase ka na duru Kumase na so pe etimatim ka o fa etimatim ka no na so besi wo Monique Junction na oba besi wo manimu pe sanso ena Accra ye wo Madina Ashalbutwi Lakeside kwana so ena Techiman enso ye wo Blue Cross Faith Baptist asoreda no ho a eho ena yewo na ye nyina ye nana ye papa Sheikh Usman Nuhu Shaributu ya we the National Chief Imam of the Republic of Ghana ona ode niema gu akwemu ko bie hospitals ya no kama ya hye dwumadie no ase ne ye adwuma free anopa no nson 7:30 na yapon enwumre nonum nonson ne fa kopem enwumre nonum 7:30 to 5 pm
na de ye nie nsuo to efomodin sikasem no odin ti obi ho a wo yare kra se beya obetu anamo akwa yare hwebia no na ayedin ama no enti ye din hihye ya agu akwa mu se oba yaso ye na miensa ne mu bia ye card ya ye de be ma folder 50 Ghana cedis akane sika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis eno ne ye de be ma card na obewura doctor hone doctor akotwetwe nkomo a friend consultation no free se atwu moja na ye de collab na ye kofifi mu bibi mu dudu mu hwe yare bi a ahinta wo mu nso a ye be ya amawa free of charge yenye wo kapre kra afi ye wo diagnostic machine wo ho a machine ni be hwehwe wo ni padua no afri wo trim abesi wo na ase ebe hwe wa adwi mu wani wa hrawa wo brebo wo saabo wo junso twa wo ntinim wo ba mu ba mu nkasem wo bibia besi fom twan free of charge ya yenye wo hwe yesan wo machines ahodo bebre ho sefatase ye massage wa eno nso ye beye amawa free of charge na ye wi a enura ye de ebe ma wo no eno de ubetua ho ka na emomu no se yare bi wo ho no mo a o ma me na wo twe kra mi ntumi mfantu ase tie ne wo kasa ne ye de watu aduru so ne ya charge wo kakra na emomu ntumi ntua ne nyina ye ma kwan e ma wutua no kakra ti ugusu beji wunro no na otete na kakra mpanisi amfo ene kire ne nto aso se wa akonu maduro no beye na enu nansa enu ne na awotwe so ena ebeka na emom ayarehwe enye magic ti obi ohonum aso mema wadura enru china na ho ato da bi entisa ye de yenye ne sa na ebia eja okobi ho na hwe TV ana wotike mkra na wutie mi afa telephone number no ne no eni ade a ekurawo a wonyira fa mi telephone number na 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Vodafone line nso ye 0204 0204 496 496 212 212 0204 0204 496 212 212 sa number ena ofra wonsa ebe kame afidie ene bre ene edi ye adwuma obi o ha wose ma wo yare so yare bia hawo yenye surgery ewe ye ho se bia ye papa wana ye operation yenye bi ewe ye ho na emom se ye stroke ena aka wo se ama adwene no enkoyie se de eye se ko aka wo benkum aka wo nifa aka wo ne de stroke na ye wo bia no obo modern de beduru ya so ya ye behwe ema ho ato se wo prostrate na ye kese junso no ntumi mmaye ana de ebufa so a oba ye behwe ama ho se ya wo ene ho aye den ama wo se wo ye oba ana ye be ma da bia meka se eduro bia eni asasi so a enyem oba se problem bi wo ho no mo an ye hwe problem ne yi free ho ede ma wo enti se wo nyinsem mu ana wo ho hawa oba ye di mfidie be check ya hwe na se problem bi o mu a ya hwe treat ede ama se ye typhoid fever diabetes ulcer gonorrhea yare bia ha wo sempo wo nyare mpo na wutu anamo ba na ye di mfidie ne check wuni pedua no mu kosie enuani bi na eni kwan se wudi a ye be kirew enuani bi na se wudi nso a ye be kirew bibia ne ma bi eni kwan se wo ye ne de se wo ye nyina no ye be kirew kama ma kira kwan no Kumase Pankrono Etimetim Monique Junction wa Kumase Pankrono Etimetim Monique Junction Accra yewo Ashalubotwe Madina Ashalubotwe ode ko Lakeside na hwa ene yewo ena aba Techima ene ne mantemu nso a yewo Techima Blue Cross Faith Baptist Asorida no Alaji Mitobi abro san no mu ana yewo na fa telephone number no enkasa ma oyare so ana wante oyare nti omma me telephone number ne huhia pa sempo untimi ntwa
ukura phone na ye snap phone ahwe TV ni netwa to so ana upe bidie bi twregu da ho a echire ubetumi afremi 0242 951 005 0242 951 005 Mesrotie ni ye na twro ni ye na bia na we nya na sabre ya na nya no ayeden ama pa 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone na ye 0204 496 212 0204 496 212 Sa number na ufra wensa be kame frame sisia na how bi ene wo ho no ma yenhwe emwa enyimfiri ho ema me say ye promotion enti uba card ne ye 50 Ghana cedis consultation ye free lab ye free machine de be hwehwe uni padua na free trima besi una ase nyina ye free massage ebe ye unyina ye free na mprose ya re wo mu aye ne ukasa ne ya charge ukakra ne de watu aduro so se wuntimi ntua ne nyina ye de ye ma okwan ema wutuatua no kakra akra ye adwuma firi dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nso ne fa ne apon anwumre nonum fa 7:30 am to 5 pm itimesre bebi awo bi a woteme nka no tu ho anamo ebre ne yedi eye adwuma ye kase ye kasa ade ye bechi emrepa mu no ebe abefa yare na baako na ya kyerɛkyerɛm kwan ya efa so ba ene ehawa etumi edeba na emomwe ni de ye ebo ne tofa esai promotion na ye nti bra oyire wo ba wo fa unua obi bia ebetumi ababi na wonso wabenya mfaso de ewo promotion mu enche bebre enti wa mantem na ende dia ene ye wo ba collab no akotua sika wa ha koye diagnosis wa no akotua sika yem pesa aka ni nyina ne ye twa ne tia ne aye ne promotion ti ba bia wo bia tu anamo ne bra Dr. Medase pana mo question ba ku bisa unse ya ne etete nkomo ababa wa bi o say on filishe nanso so no be ma ne da na complain say ase odwunso na ne be mamu ehihye no but ono oba na de ono ote ho no no onhu bibia wona wo ye clean enso so no be ma ba no ho a o se medwunso a so wamana yare nti eno sa no eye possible na wo benya ho moade aboa na emwa wo ho pa na ye normal ye mema yare ba ye ho bibi ti say infection se bema woni mo ne oba akoda nne acha 12 to 24 hours se yare wo oba no ho a bema ne behu ba oba de ebetimi atena no ho abro 6 months kura na onhunu ena se yare wo oba ho no ne bema 10 eda emu beye 5 to 7 ene benya bi na se yare wo bema ho no ne ma 100 kura da emu 99 se wo mo am protect ya wo benya bi na de ya na esie ma na ma ho nam kwa no ene mema de no difference wom enti enya ba bi kwohyehyɛ bema nso de enya wuramu asabi odwonso twa no ene omo kotenam na afi odwonso no awo odwonso afam no se yare bi omu awo bete yawo ene ma ba bi a omo dwonso fa nko na ba bi asabi bema ede ne bema fa nso nko enti eye deep kakra mrepa mu na ebetimi adomo suko bebre na emo o ma ne nya na nwanwa sa bi a eye hunhumu na nefi abeifo no ne okofa bema hunhunu bibi a wone ho enso bema na se wo yare da bi entisa ewo ho nti ese Owusuaa health center no mo ye thoroughly diagnosis hunu yare kranka se ewo ho na wo mu treat
ede emano oba ye ho a yebetimi ahwe amano me telephone number no tie ni ye na fa ni yi 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone ne 0204 496 212 0204 496 212 the number of frame ya baby embra Akoma mu Nsem ewo Akoma 87.9 so na Facebook yedemu YouTube so yedaho yedemu live ewo Onua TV ewie obi say you don't like mentioning your name me pamocho me din de nana ya Owusuaa Bempah me din no enka ne ya niki said your mo party ya no enne yesan say papa yi eba ye ne yentimi antwene na nanu anwofom ne anya ne konabra nti no ye ne ye story no ye se ye be ye nyame bo ochina na nka wo bohye mu se nka ochina no ye be ye mema ho adwuma nti ye ne ye be ye mema ho adwuma ya na enkrofo bebre kasa na mema de bia na ma na ndi omuhuni na de bia na o ma na ndi omuhuni enne ye ba beka about a mema because mema ni bebro mu ndi omuhuni ada lady bi asem o ka kire me o se he benketechie pa ro ne boxer to wa na kraman days ne ememe si bema pa o di agro na se wonsa ko fan ase ho na odi pepa wani mu a kire se chensa wo de wonsa atu etolobi fun aden emema no so mu due bu mo ofi emema ni bi kasa nye be me bi wo ho no na no kasa pa se wo retan ni breakfast ye tan lunch tan aden emema ni bi ano kasa nye be me bi wo ho kasa wo to oba ho a obeto ho ade a mesuro ba ko no be ma oto oba ho opa me chew se de magi atum nanso se pa se watimi ato me ho lalai wa ma me baba me nso maje so bai enti ne mema ne yenya mema ne ho aduro ansa na no ma memfa birthday enchia enkoma Sheridan se Sheridan edi beni ewia de ente say enti Sheridan nana ya ami name na Sheridan de on da TV no so no enti Sherry nyankopon onhyiraw na onto won kwamu nyame emma won kwatenten na de wo hwehwe bia no embrem happy birthday to you Sheridan nana eya nyame onhyiraw sanso so na yenko Ambassador City Church we free Sofu Julius honomo o se enkoma Tracy Nina ewa Accra Tracy Nina asore na emze won kanan tiene di Accra onie utimi se lady obeye osha ana obeto nwum enti Tracy Nina we efri wa sorry fo nyina ho omo say happy birthday sa sorry fo nyina be we show de na ze odi dwuma wa sorry ho yenko Ghana Immigration Service inspector bi nso so ewo ho ne ho fe Patricia. Happy birthday to you Patricia we efri me ba me ne wo fia ha maami esi ho o se men we show emma no enti happy birthday to you Patricia nyankopon enkoso enhyira na ne bambo enye kese pa emma o ewo ewiase ne won kwa na aka ewo asasi so happy birthday Pat nyame onhyira ave yemonrem na nka mpese me ni kunadu wi ansa na modwen ho sen nka mpese me ni kunadu wi nsoso kunadu ana de memmomi o sister panyi my big sis ana membo me menko reverence ya apa life ho no mo papa ene ye ka mema ne de enti na mpese wo na wo hya ase no ene ye ka mema ho ni die ahoni die wo mema mu ankasa no ye kasa ahonidi a papa ahonidi na ne sen
ahonidie according to Bible no Matthew chapter 5 for say enhyira ene wona wo ho tie okay na omo ene benya onyankopon ahenie no enti nyame asem mu kra no se wonye nipa wo ho te wonye nipa we neat usiesie wo ho na ototo niema ya nyankopon ahenie no kra we out so ne ba ahonidie na ahonidie no start from adware so obense nipa bi wo ha osori anopa onware awia onware enwumre onware chese adware no kra no a problem ana nipa bi wo ha chese onini huni enti ya de sa nipa no eba edemu a edemu no ubunse anyade a oye neat ebia ne demu kra no ompra ne demu no onsiesie ho ne demu no chase osore ya no wanso obu ne ketemu anu atesi abonten edi ahonidie de obu ho kra na tade a ehye no said ye be obesi atade no kra na a problem onsi atade no chase ade bi a oye bia no enhye na nyeden enkoyi ana obu ho nso a eba adware a ne nipadua na nkasa mu no kra no onware nsiesie ne ho enyiyi ne ho chase ade bi a oye bia no enkoyi enti ahonidie de Awurade asem eka ho asem se Bible ka se nhyira ne wona wo ho te a na ewo se onipa bia no utimi ye neat because nyame a yesom no onyame wo mpefi papa nti mene me kunu wo ho no ma wo hu ne se me na ese de bia me siesie me ho na me twi manim na me yesei na me to roll na me yesei ehu hia se be ma nso be di ne hu ni ehia pa because unze eyemu mienu ana mwashia so atase ana edru tem bi na se baabi wo na sentini na baabi wo na sentence wo ho no so ye problem so bi abema no kra wo papa ya wo tv be ma bitimi the way wo ye counselor ni ade be ma bitimi betina wani ma otimi se 2 so ebinum ho kro manum kra no kira se okasa keka sedi utibesi aya wo ya no because center efiri nanum ho eba no enkoyi na sin a wondwitwiri nanum a onclean jase ade bi a woye bia no enkoyi nti no chasa hunidie de ade a ehu hia ema nipa bia se onipa bia no ubetimi ade huni ana ya wo memani bi wo honso a chese bia edan no kra wo dem no ebia empabo ehye no okoya no ayi mpabo no ato atwene baabi ne socks emu sent pa na nyasa nketo eto abonten akrama bi fa won na de kro no chese enti ahonidie de ehia so onipa bia no utimi di huni cause heaven hono kra na onyankopɔ ahenim kra na ohonte a unya honko onim se sa de ne timi eputi ma bebre off no krepa obabi wo ha ubunze ntokwa bi besi fie ubeka ka but eni obi a na betimi open up se mikuno ni ne huni be ma bi ho nyina motuom enye izo kire se ne ho ne motuom nwi pa otwe ne se ya na dana beti ha eye serious o ne motuom nwi no ubehu se afu dwini o se afu white o chese efin na ma achenchene bibia enkoyi David enkoyi kra mama nkopi work homra na yemto aso because last week nko ya boye ha see this week dey me pesa obebo ai menyu aba na hote nyame adom na so e me de nyame ase de nyame ase yenkodi apomudi won sa medase yabetiefo nyina aha emo bibia akwa aba
edeba Akoma Nsem dwumadie so wo se ya wada bia no se dwumadie na ekoso se ya ba ye ka kire se ya nwura mu na ye ne wa medi apomde ho nkomo a medofo dwumadie obetumi atena se ne watie bi na ye wode ne bibia akoyie di ama wa gese wapomde ho nsem ekoyie enu nti na se duru ya wada se ya ne aba ni abo awuram ebra dwumadie na ekoso no ne enu adi nkomo si medu per 10 minutes na onso apomde ho nsem no wani aba ho so esanse ene ye dada setena mu no ye de enwuma ne niema bi akekere ye ho ama ene obu okrampo no a on tan check say ede na eyemi de eyemi me yare ana me nyare enu nti na dwumadie yi koso na ewuram ne abeka bi ne de akyerew ene nkomo aye di ede free piwak natural I did 3p garlic mixture abedwa so ene ye hwe general health na chese enyare wa hodo a 3p garlic mixture etimi tu ase na answer na memfa ye number no emaw na efre doctor Sisia na ne doctor eninkomo ye number no eye 0248 92 92 88 24 0248 92 88 24 medofo obi wo hono mu a oba pa se obu ne nsa efie obia betese wabu ne nsa ane enye se bio ne ho bi nete no enye ne fault na emom eyawa okom abra obebu ne nsa abra wobu ne nsa ene bra obu ne nsa wie eya asemalanko obebi wono beka be na wotwe amena bu ne nsa na fuo ye kutu no aye bloated ehon bo samanfo ahase e to test tube ni e test adamenye mu ana adamenye because science ya wo behu no obofuno no wafuo ye kutu asa waye basa esubo se within date no a e wo se ba no bo se herro se ene de na ye me sei bo se wo yem sanfro enti ebeka some few days no onye okay no waye basa woni be makura hyiema no waye ase ye wo ya eye saa ne ma ne kofa ba obutumi funo wa na aduane kora anye wakono eni kwa se basa so oba obebu nsa na se hu saa problem no a kire se ohawo ho oba de nka bebu nsa eye ni ma ba ko mienu miensa bi ne beda dia mu ohunu se o time na so bebu nsa oba bi hono bebu ne nsa ene ne sisi ye ne yire kakra bi na wa ya so kakra bi enye dendenden ene o signal se bibi eba obi nso no fotimi hihye kakra fine odo nsa kakra to da wote se eye o ya kakra ba da menses ne beba within 1-2 days no saa de nyine wo se jai obi nso de na yaso ye ne dendenden ni sisi wontimi kura ntena se wontimi nyehwe this wo twele te kwa adwuma mu se oyare ansana wontimi atena fia no munuro na menses na saa ba wie no ene ebobo obi die ba bebre ene pad boarding oba bi betumi ayisu pad no box no obi yisu be 4 for 1 month menses because eba bebre boom eti was san ho no was san obi nso de eba ko nkete elmo san na omani age say me the menses ne de me shepherd ba ko no pa gi se be wie be tu mu ho ene masesa me ho enwumre me dware ane masa hye ba ko enu anu trepe me wie me dofo emwa kofa fibroid e dia bro because oba de nka bu nsa e wo se ya dantemo sa ne maame mbeka no intermediate eni kwa se ba bebre eni kwa se banketenkete e wo se e dantemo e se ba kama no hu se won so wo ye obesima me dofo per 3p garlic mixture no sa o menses no e ba bum e mayie e banketenkete a e be jai no wanya ofa hodie se de ye ubia no e be sesa e be ba kama oba ka hu sa o menses hu nsam nkoyi a awo hu nsam be ye den e di ama because kosia na anye ba no e na e be sena ko enti se ankoyie ama o system ni mu ankle na foforo amehyewa e be den e na nyinsen akwakoba pe 3p no na ensiesie abre bia no awotwa no e na o menses no bibia atumi aye kama afei enkowiase no je number no oba o menses ho asem be ma menka se we eye ma asem tobi ma oyire tobi ma odofo na wonnom na ya pa se be ma be kofie na oba won ne tie wodampam no wo su twaadwo wusanse ade wo se me menses no e na akofa wi abreme medofo
to bi ma ne nom ebe boa wo pa wo kɔ na aduane ni fie a waso ye ebe ye hye no number ni 0248 92 88 kaisa aduro ni ye 3p garlic mixture afo bi so ho no mo a na fuo ye kutu eye srade anadwudidie enam wie bebrebe de 3p de ba enya aduro ni ton ne hia ye yo ye kire wo de wo ye beboa wo na wo no aduro ni ka ho a ebeboa wo janam wie bebrebe obi won ma ka so wo tua me akono de ente saa enam ne enka se jaire but susuwe ena brebe so na wo de we nam no obi won adwuda suom eno de na dwono kura de mienu miensa bi kura no a obefa ne saa na enso so boko no obi nam esina nim a owie no nye na kyese wo yesikani o nye na kyese wo nya ho wo to yare na ama ho jana dwudidie enam wie bebrebe nom 3p wafuna ye kutu no ebejai afo bi so ho no mo a de bia wa ye no fo menyare so mentia po per 3p garlic mixture nom de bia o ye fit obetumi akowunwuma so aye de wo se wo ye bia obi so ho no mo ameka sei ne nsatimi ne titriti ho ne so abri ne prekope no aso wo ye atwa ahwe na ne tie ne ya dendenden wo ne ho hwe nye obi nso de okoto so wo fa ade ne sisi ne waka ho na no ho ye ne basa obi na ase atata wo de nsamia na atom per 3p nom wani so na ebia etwa wo simple sa na wo ne se eye normal no ebetuma ye pressure utina air pile bebrebe won maduro enyaida ebetumi aye pressure ayada ebeboa wo jiwa home bra wa bre ebeboa wo ye number ni eji ebre de enkomo twetwe no esi aka be 3 minutes no gine ne doctor enkasa ofra emfa nkomo no ensie wo se na na obi hon mo ofra doctor minim se eya na so mo fere o eti nsem no mo ka no mu jija bi mesro enfere won ton wo yare wo nya no aduro pa mu kama homeka do ni yamhie miti ka kire doctor so ahu ewie wo awudi fa cheye ene wo bi katwi kasa no a no wo de wanda wontimi widwam menya running stomach ebia doctor so running won sheda so ahu katwi bra mi yemu hwie mi jamenan so ahu simiti ye me oya brofosem medofo enche wo ho nebekun 3p garlic mixture ye ba ne ye ka ne say ya pebito ebeboa wo pa wonya diabetes nso ene edidie na namo anadwudidi ameka ho asemi diabetes ekofa de brew enam wie bebrebe ekofa de brew ene diabetes nti atwa wo bi nan diabetes nti wo bi mema yokofom diabetes nti wo bi ani afra per 3p garlic mixture no ebeboa wo pa je number no ene yenkasa memo yare so no nchese 3p ntumi mwa ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi wo hono a meka sei wanum nuro no a nti wose 3p de mo akasa abre mennom manum aduro ne mabre de besi BNC unse akanfo ye pesa akasa no o de besi BNC afede mabre eso hu so wu oba enko bedwane emoa be mumu so 3p hwe wanum no a bi na emoa wa o de try hwe na be hu se krom ha ye waduro ene ye waduro 3p aduro bi a wonum bia betumi anum 3p de aka ho intervals no 15 minutes it in fact say bia hospital aduro bi a wonom a na anopa no sorry a wapa aduane bi edi no wanum bi edi 15 minutes ya no wanum 3p garlic mixture ana 3p na be di kan no so a no wadidi no wanum bi na washa mfanso onom no 9 o'clock a ebo 9:15 a no wanum abrofo duro ni bi woni aduro bi anso no afa 3p garlic mixture eye waduro na be hu say ye waduro papa ye number ni agina me ncho ba bia benya enuro bi ato number ni 0248 92 88 24 uwa kumasi abura kolena heba Dani heba Chris K heba obenya 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidua eye Gapson Pharmacy
mumuni away enterprise ewo wa ene cathedral ne di nhwani wo fa kwadwo heba ewo temale baby electromat ne wono a wodu ani kire Madina nso a health alert clinic nso ewo ho Little George ewo tema community 5 ena akọ Kingswalk Kofsam ena Angel Heba nso a Accra Okanshi do say pe 3p garlic mixture edro na wotwam ye ko secondary school say me plate here ehwehwe ebon tuta so mu ye 3p nso ewotwam so mu ye na aboa namba ne eje abredi yankomo twetwe no esi no Fredox si a na one no emon komo namba ne 0248 92 8824 freni no ni nkomo nyankopo ya admada sene eno yebesenhia yeda sepa se one yen abo apomudin mu nkomo na eduro na na mbiza se manko na eno ma na afize me eme ne meme nyina ene ma no ho de ya na ase hia ododo ena ma no na ma no wo ye oba ni nti ana na ma no nko ma ye ho nsem edosun enti no ene se ne amedi kankan ye no e sign say e wo mu ayeye ye ho aduro nti ene je ye ho aduro ajoa ye di nkomo na em se producer ye ne no be twetwe nkomo na ya hwe baby oni na me ne de ye reporter nana ya yes ene ye kasafa mema hu ni die hu mema ne ebi di omu hu ni ana ebi ni omu hu ni enyo ebi nye o enye ebi nye enye sa pa when we were experience oh sure so na den obetimi ni ya share oh meet me share my me nyini ba no okay I think say SS3 SHS ai na o baby we na we asem o me we secondary school na me bu me nsa o oh sir na ntakwo ye na famboy bi ntako di ebe kudrechi enya asem kitu famboy bi no ko school ben oh debi oh debi engofo omo mo kwane the only MM school no mrantie no kuma say high asem na okay natural Roma wa bebu you zatam na atonsu bokro mie sa ase utim se bi wo fie wo de ne ho okay na like my colleague bi so adamfo like ni nipa won se na esa we link na we link link me se do bi ka se wa link me mama Johnson no so no ka asem fufu ena eja o pre ne to me na so oh fanboy na we na didi mu ani fanboy ti se beluchi ana sa spatus oh that's a beluchi okay na ye wie secondary school da ye wie na eja ya befie pese kwa kohwe bebi a eja ye boys tie na ye di epie ni ade me kwa waka madress pa nana ya said your boy na motom si tuka matadi mu no me do nyame me ntwantro enye story na me mo real story amotom na bitimi tuka atadi me say oha game no na motom tuka matadi mu ema ewo ho a atade me ba me twetwene o be wo ho a eyem te se de nipa ne ben me no minim ade ko de ba minim enti mi nyini bana besi nen eyade ba ko me dictate wo relationship mu usro misro pa nice boy yo handsome beautiful like okitama we dia kakra sa memma na boy menkanesa natural stretch mass like ebisu wo fie ba minima de property a ede kankan ne baaye se ye fa se sika wo fie nti se bi jimi kakra be bata ho nti no na adwaye no wo fom ne minimara na ka de sika wo fie de na ye ni bi kwa ne de nso ne friends ankama no maka na ka twede no enso ne anka metwi amotom na wa wutifia gate dano maami wo bi ye papa wo bi ye de ene kwanse sa honam kankan ne ba ho ajo ayam to aso ya ahunidie no ho papa so fa ka bebre etra beyond
o dware wo she nice boxer shorts o use nice deodorant etra honom usuban kam ene no first thing bema bi wo obehunu was sporty onim ne ho kura me ka so onim ho kura sa otiase onim de obesiesie ne ho nanso na adwene wo fom onim de we sikasa kire oba onim se ye ka asumsem bema bi nim se me ne me yin kwa na take decision be kwa ko bisa maame aba na me kwa na maame say na maame kra say na maame say mebe ohun na ni ka hyew na maame say ohun wa yi ase na me sister say sa bema no bema bia wodi ne hunin e wo se na adwene so odi honi kan ahunidie enye se wo be dware wo be yisu sure anase bia wo be siesie wo dama ma obaba yakasa wo ne bema wo wonnim de ro besi no wo yira ka sumsem wo mpa so wonnim de ro asem sifia wo be kra wonya bema wo di huni efise se wo dress se den wo siesie wo dem se den wo yisu perfume se den na se wa adwene wo fam a se bi woni huni because yen wi ahunidie na suban ne ka wo bi ansa na oba bia tiase se me no betena se me kunu dofo me no betena se me life partner but abibia na ya ne bezi on say de obesi adware de obesi ye debi be ma bi wo mo ye konkonsan kasa woni na ka asem na de be chine da abontene be ma wo tena fikesiem efa yonko honum okofa yonko so wanfa yonko be ma o no sa fa yonko oba oni ne yirin na mu nsem nyina na ode na mabontene oni ne wuni so odi ne wuni na so obu ne ho a nsem bi wo honum a wonfa mpia abontene bema wotena fikese mo yiri kura mpenamfosem na mo de wo penamfosem osresre chiro bia ni kunu ani mutio ni kunu ani muti na de bia picture oba ne se ompanipa bema bi so on ma ya hey de wo besi a checha asemu no na no ti free ankasa enka made nim se ye ne bon like ye kwakakakakakaka benne mema bi omo shema asamba de wo besi a chechire mu de obesa fa phone amani nuanum na busuafo ate asem no anka asem ehia se eye between wo ne wo yere ne nko a sempo enne na abufuo na ba 3 days am ye sure say eye days say oye wo yere oye girlfriend no akoma ne bebo fo maka but won na bedi kan fa phone na wo spread it share the link no wo share link no na wo share na ene say interviews akese a wo beko all because so no oba na nyasem sa be man ya wodi ne huni seden a oba bia ne woni ne betena wo enta hunidie no etra bion sa niema no eno no eka ho de e ma wo ye be ma eka ho me eka se nipa we die odi ne huni ya woni se be ma bi nim samena ye di dware we die no onim samena wo so di dware we die wo pepenti oni de anything go samena bia wo de betwitwi ne honam ese wo hu samena wo di dware ai hunam bia no so kasapa ba me bi wane hu rere sa abo akotre ya no kra ene ye nwodo nteni kwanse eto se bi obibia mu okay se wo body ti wei se de wo sie sochi na wo kwafa be ma ne hu pili sa abo akotre wo do hu be pesa wo do hu be twitwi no obetwitwi me obese me body obese wo skin obetete wo nya rashes but na wo se wo hu tete obewie na me hu adeda moja what I say enem enya bosa shosu nkwa ne mubon abodwise nyina ne emubon ai status for abodwise bra abodwise nyina emubon oya bema wonnim se wo bedware na wo de nsuo so wabodwe enya nkramofo nko omo abodwise na e wo so mukita ablushi no mo horo ma abodwise o bema bia wo gina wabodwise bia me ka cho se e wo se wo de nsuo ne samena wo gina wabodwise apia wabodwise no nkun pe ho perfume no pe ho samena because baby anwi wo bia ya sent wo said ya kasa oba boniti a edi 3 weeks e wo so sane no sane wo so mabodje so office wo splash nyirada dabi media ayira be tu sa ho na so obi wa wagina na bodje so wo ye dem no na bodje se wo dem no eni over to ni pakro ya bema bi bossa shows wo ho enye fio na che tokro dem mi madwo mi hu saa red flag samina me won sori se danya e wo se adwo hemfa na tati boxer no asio
ya toko dem aden eye specs eni kwase be ma wo ye ohun sa so oba no odo se denya ohun sa ne mebisa na e putting off because come on Andy wanya dia e wo se kwa to that extent enti oba ne bebisa no se na boso chose na atitinti aheyi mi be ye anie aheyi Akoma bedemi anase ye baba be ye mi ye enema ni nyina bi ka ho mama na omota yisu sa blue bob wo mo dem no sa blue bob na se oni ni wuni oba no aso blue bob na white se heaven foforo no na okokone na emu tintan ni efi pa egu wonom mo ba to penta penti mo ba pepa dan no ntede bia na mo isu ye fede wallpaper no dia wallpaper ne dan ho because on person the ceiling brush e be fa honom ya ade ba kompase empase emema no mo yusu mpa no sa wo bombode na wa de to fom na wo koto sa wo hwe mpa na se afa ade a esne bola kesi unu kwada so bola kesi yes ebi mu empase condoms nyina hyehye ho we yala used ones we yala abana ne ka kire we yala nanka ba ma de wo nya nanta nanka wo ha mu de sent de nka fa ho ben so teduam na me kwa abana ho mra na eno abana ma adwuma na we yale na na ho dodro no abana de obeyale saa o bre ye wo mu ide e ma ne nya onwanwa ensu tobre se unse sasabro wo no so nya su tobre nko a o sasabro wo no so nsu to nsu anto abana yare ni sasabro abba oh ye ohia kotodwa eduru no wi dua fa ho no we gam na no gam ya na ubisa na on ne be fai abana fa yekodwa so mawie yese fa yekodwa so bi emiza wasem minim se munwie ka me chema muwie na mo se mema no mu ni omu huni ai ka bi mema no mu di omu huni den na wo experience be na wo ka me badwom na mo asemi na akai me bra bi ya se ade efefo no bi nyo mema no mo ofe no hansa beautiful boys no wano kra de enye ne motuom nanum no aso de jataja na ne twi ne sie am se chamai adai what's wrong are you chamai am fan kodwom wate na fan boys no de ye ka wo mo asem a ye nsore ha what's wrong are you for kwa Ebusia Asanska University College of Design and Technology ena mekan for ediama wo eyeye bremu abedom Ghana eno no wa ma wonim die we degree kakra diploma kakla na awaje certificate nso de atato na chese wo ku ani enti wo pe enim die anasa entity for fashion design technology they got you jewelry na pese wusua se de esihye no abefo kwanso eno so mobebua o mepa cho your product bi wusua se de besi design no anapo se won kasa pese wo ye wadwuma enkrofo ne se entrepreneurship enti wo pe hu nimdie eno so mobebua digital media and social anas communication design no so wo mo betimi de bia boa papa ama bibia aye kama hyane so fama yense dwumedia wo mu die no practical enti wo de wani be hyade na wo de wonsa akeka niema na wo mo ne bi wonko fie no na chese wo bo otiri mo bewa akwaboa wo pan wo agena wo se wo fa wo adwuma wo mo no ho wo hudo nti wo mo chese nyame yadomo July admissions no edem say re enti brai na be peke o forms wutua kakra bia na chese ya fa na wo mo adwuma 0540124400 0540124400 ene wo mo kodi kasubom na ye ma won tete wo abefo kwan so Posa Travel and Tour Company Limited and I make come for a day amount. Some a catch us a posa for dear. And yard yes a war more a visa who and share. Name more could visa no ever baby. And I will pay travel and tour lumber to me a bow. I will take it in and who send someone. Baby back where you name na ye come for a day amount. A Posa Travel and Tour Company Limited. One more boba papa am a neno and yama I move it to the next level. NTA International and I said domestic airline ticketing. One more to me a
aboa ma bibia so akoden ene yi emfa ne se wetu kwan akonkrofo aman so wo pe hotel abadwojo ho se ye business trip ana wankasa na afese odwojo ho kakra ehwe se de environment no esiti a pose asefa ho nsenkaye ebedan wo mom na ye hwehwe ba bia eye kama emfa ma fo ani kire mu ewo so memazi kumase ha first floor ewo amenase house wo mo de Matias Junction no ehwe nimu afeke jetia so Barbers shopping center eno so ewo Morocco adeshimemu yenko ba bi nyere ntuji ahome ya ebeboa 0205215995 0504255015 and also say 0504256360 na ene empanimfo enkasa makacho dada say enya de say quick credits ewo baabia na emome bills microcredit efinhia edunum 15 years woni madwumaso a wo mo eye ba na se edisika ema besia ana say yeboa wa ma odwadie aye krabehwe ana woda ye sum bia waso ho da ye no ebe mu a eye quick credit na edisa adwuma no ene wa mo chesa quick no eni ho bie enti bills microcredit na wo so ukopie mu e wo ma hye na wanhu quick no na bills microcredit nipa kro na bibia ena ne ya obetimi ene wo mo adidwuma enti Ghana fo na wo ne wo mo etoka sobom no ene bibia ensesanfo ni chemu e wo ma hye na wo mo emo wo e wo sa kwan ne so na ewie ye bo won kan ye biem se yade na atena wo so ache na abehan ye japade e wo nipadua mu no mepachofo ni chemu e wo Owusuaa Herbal Clinic wo model Roma enyarewa edwane wei purely herbal en omudidi djuma e wo mahye na ade a efe akono e wo ho se woni a adwuma wo ho no experience fo nko a entinya wo mo no enkwanchen fo bi ni akwasese wo mabegu ho wei mu wo mutirima bobew adwuma na wo mo ye no motiase enti wo ba ne e kire wo se edro wei na fa kokan yade na eje se waso eden na emomutie wo mo pa na wanya sobra kira enche kra na yade no edwane e de free Typhoid fever baby amudi mani ekire wo ho junso mu yade obi wo ho asem betena se ameka sen wayi ni be ma edane sem no obo ne pre junso ni ntimi maifo ni kire mu ewo mahweye wo ba ne be ma mo hye mu ewo nem ekowi ekire yade se tese wo behia ho afei wo sisi achi ena eju se shin sisi na nkasa na hoodin enimu a wo behia Owusuaa Herbal Clinic ene ma ne se yanka kire mema ne se mema na ekurakura mu na ehwehwa dodo enti momla ne nya te no emfanto wo mo nsem ye de ha ma ne befa ho sane a wo bre ho enumre na wo bre se ire nchen ewura ho no mo ye kama pan eno ne ma ne filie wo de wani kire mu ewo kumase de chemso odi insurance junction ho eno mu butuo kumase fo mo nye number yi na mo ne mpanimfo enkasa 0553417752 and crying show a kwashiman so number enie 0241750282 mepa chow area baby aye kodidie N17 Lounge and Restaurant. To the beer chawanum spedede, I young kwana dear here war. Yet it sham no more any problem. Hey, and ye met die sopraning kunya ebu yakoma ya dete hanomnon. Now we will never look like our problems. And to the beer bang and near kumukakra, yakoiska kakra prima some kakra, ya peba bag bishi a motromi at Aden ya dear fakakra, yakotina restaurant near Didi and not just see anyhow. And to the nipajo hoso, and notina mekan for N17 Lounge and Restaurant adiama wo se won so ntwen se obi mefa wonpie wan kasa fa wo ho ekopie na didi na bibia so enye kama esi wo ho enti nkwan no wo sana na ehu suntemu ama bibia so aye kama pastries ahodo wo mo obi ano ne no dia no hye de da fo mo be ma obi kumase ha wo mo ewo Agric Junction kwada so kumase kwantempon ne so wo mo ye adwuma fitidwoada ekopim kwasiada enti da bia wo mo biebie wo mo apunum a wo kwa wo betimi ene mpanimfo akasa 0530668585 0542787278 a grow fine herbal tonic and a mekan for Eddie amount and a paisa wotin kasa ebo de day can no a de will feature home edrona messy ye and crofo woman mu be adansia ebano enye kurumuha entifuani echiremu ewo makache na ekope grow fine herbal tonic ni bi enom makacho se wi akohoma etwase wanu mutie na wutimi edidi ema bibia so ye kama enti wanum na atwo na krokro
chewo emoja na ewo wonsa ene wonan ni mu no entimi enui afrunsane a wo behia grow fine yese ema no momensis no edura ya monka ma no ntwom eduro no ne betimi aboa ama menses no ni pain ne disorder no eyi ni na so edi afri wo na ama moja no enya kwan edi afrunsane ewo nipadua mu ho aya akoso hwe ne fa dansidie no ebra hye so se vitamins wo menti aboa pa ema nipadua no eye kama digital herbal clinic wo kumase amakom runabout wo mo Bank of Africa no fo ani kire mu eno achi wo mayimu herbal ene pharmacy shops ahodo nso yato edi apete chemical fo no nso age atum se ye enti nro ni bi ewo ho 0244596532 0244596532 mepacho M4 Food Limited wo mo adaroma ena ribi biscuit no omode aba adwaman so biscuit we no se de ni din no esitie no me bomodin titimi mawremu koto na abesre me na me bu hu ani chi anya trimoden ena me de aba sanse wose me ribi enti me ribi ana wo so ribi wo ba ribi diafoni ekiremu ewa adwaman so provision stores ahodo mu na bisa se ye ma ribi biscuit ni bi ento maka chema misine se enkoda ne suku na wo mo kono snack bag ne ya memunya kono webi wo hwa ne ba no wo kosko no pabode ampesi a wabo edi nkontomra bo mu ata ho no anopa de nkenya ne saa eno no wunya no ho snack bisa no na akoda no wa feel trebien kama ewia wo ba fie na be ma na mpesi na no problem enti ya monjeje nkoda no so ema suku na wo mokono ahome kamera mnyesa wodeko na no yonko de adwane fofra ne yesre no we no ebo ne da fom eye crunchy ena afen so ehikire wom no eda fom enti etimi boa enkoda no empo ne diabetes fo na wo mo chese ehikire sem no wo mo pese wo mo ba fom event bi a wo ye bia aya afa bi eserve e wase na eje wo samba 0531003892 0266830003 obaya we no ye first half intimidi akogu mesama ba say no nipa ni ahoden sa ntimi emfan 12 first and second half ne sa ntino jese ukona osa ba nipa ni ahoden Matias ye na enkrofo se mema hu ni die sem no enkrofo se omo wonsem a omo pese omo ka but on pese me tinsem no wo masun mete voice etinu me pacho ya WhatsApp number no 0554 192 758 0554 192 758 obetimi edo voice note no afa ho no yenton ade embra sesia middle now then I would say who I stay for sana na misha no de awaresem to mani na me ka che ni se me ami kura fimu ma nkwala gu mi so nti no me nya madwin se me den me ware sisi na o yese ne yire janu na nkwala gu ni so ateti oye mu no enya agro nti osere me ntu na me ne yentina already no na medical ni me date ya besin past 20 something years ma ko ware mo no so aware nti me de me kai kra so wo me mama nti ofre me no ofre me kra na me kai ni pakro na o chechira ma me so oh ewo ete won ka che no si na mate se yesi wukuna afimu be ye embre bi abesi na me so enokre nti opemi aware na me so sa opemi aware dia emi me do beko mabusua ho na wakoda ohudi akire mabusua no so only problem onukra because of na so fu die ntinu on twempra na me yese mawu bi pen asa me ne beko me mabusua no ti se ono so de me ko no mabusua ho na me ko confirm fi abusua no se ampa o wo yire ana o ne yire ana ne yire ni na jaya ampa asa na me de na ko me family ho no so only problem ti oso mi sa e de me call ni sisters wo Kasoa Millennium City no de me call so de me call no de me ko chia ni sisters no e na say oba wa hia no pese o ware ni but oni me kan me nya trust bi ama no ti no me se me pese me be hu ni family e na ne nua no mo yes o e ye no kre na ware na agu be 3 years ni no maka ma so 24 aka oba ne se
on ware biom mo mo nkumafo no kura to anamo akọ oso on ware biom nti se omu nua ne hia me no so se obe ware me dia e ya samba mo nyina ho gitum na me se papa se me no betina na akire wo san so ko fa wo yira mempene oso obe kuya ne oba dia ye mi me de na masa ko fa me yire enti no gitum no ba no ponu wagu ni wani masa nya de obetini mpo aye den aba okay enti no gitum na me no ye den enti na me se me hu bi pen madam fu bi one ne kunu yes okoye no kofa ba fu no ba ne ba no wajai fufuro na akosa akofa na ire enti se wo ma na sisa Nsem ewo Akoma 87.9 na ye ka mema ho asem producer alert me say enkrofo pese omode omo voice ne ba bi ko ma no empempini na oba de na me ne da ye na ne ho agina me dem ho ya se mema no mu bibu omo rom boxer na mba ma ha mu se ntuntum dwane ma ha mu timi kum ntontom ene ma no so mbe kasa 0554192758 for voice note ne for ma no mu nchire mu yie evise de bia na me toy fresher na ye say ene dwuma edibedi mema ebi nni omuhuni yesi ebi abodwise mani ahyaase no papa se ebi amotuo munwi sebe otwefa wa ha etime ko na wonim se nwi na ye blacko selfu junior sa kesio so you 0554192758 for voice note ne fa ho mama nko doctor mesia de 0T448784 one kind of say babu one kind of say no kind of babu mecho bibia busa na doctor we ya fino we tell na chi kakra okay say grace fight to ya busia baako ene ya dwumadi ya ye edasron kontin ye nyina no opanyinu wa yes it me efa ne babo ahye yes into babo and e affect wo na moment wo enya se ko me wo so ho evidence be bye kwai me do bibia se me chat for ne ahwefo se me wa ha na Grace Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solution ayewo Kumase Abrepo Highways na Akran so ya branch no ye dome Ekwabenya yese apomuden no o se yama apomuden hu hia ye because yama apomuden hu hia ye ya ebede yakọ ana yabafie yese apomuden ne nkwa enipa entra ho ma yare emfa enim guase embrew ene yebedi din komo yese Grace Phyto dwumade be na yedi wo yaso ye yese ayaresabia yese herbal clinic yedo no eyeson kokra yese ya yendo no scientific way awobia to me enum bi endam infections ena yedi dwuma ewo ho efana wosem Johnson tentem so ene de keka ho ene yebedi nkoma fa endam infections ho yese multiple sexual partners yese endam infections no di enya bebre because oba ofri ha no kwa ha onam bema we so onam kofi so na onam kwabena so ekoba ne sa ema ne mema ni nyina enye ema no kwa emema no so sa ndi tambia no yede yakofa infections efi biaye na ene ya ba betena ewo yeni padua mu ekwa be no be for so say nyan enam infections ni bi me ba so wo yo oba mi bebo ema ne titiri ema no ye bebo pa because oba na uhu enyema bi ewo private part since you be start gugu ewo private part anase ensem bi betoto private part eno so no ebo nka ye se bibisa wo o private part eho kekawa na bebacho ebo nka ye se bibisa wo ekwa be so anan sunsanso be na infections we oba edebrew bebacho ensunsanso de dose bebre etumi si ya won krampo kwan because the infection any betra is long standing infections any betra edane osia kwan edema oba nti ekoba ne se ope awo a bo se ho ya ayede ama no nti emprebia no ne wurahia ewo nnemu a bo se sperm na na se bema no nsuo no ne nyina sai pie ba bontin so se oyo ba wutiem ya wie na wo experience sane ma na me pacho bomode ne wura Grace Phyto Clinic me pacho enche me de ye number ne ebetu dwa sisi why
nti grace fight token ke say enam infections bia oba ede awosem Emma was some yedin, me patrol bomodin ebrasi, cervicitis, inflammation of the cervix, infection, ayane de bento baby ordin so na sia, bo se na so den sena meka se danu sia kwan nti one be ma hia spam ni nyina be pie ababo nti o baby won so a obu ne nsa me patrol infection is to me the science so ne ba obu ne nsa wote yaw bebre ewo mpa afede na ne nsa bonu kran so emaye ensisi so o baby won na obu ne nsa amansa efiefo nyina betene nka ntiatia mu de dɔɔso menstruation no kran timi maye obu anu nya 7 days babu se eswate na ba 2 days ebu akra emma kra na afezi so babu also otumi nyinsen na nyinsen na sei yes miscarriages obu nyinsen betom bia 1 month 2 months na akra na yeda se mbepa infection start to me the science so no eyede eba obi won so a yes ya diagnose no tuber blockage yes in the tubes no emu asisi me pa cho say a tuber blockage infection to be the size so near the eba obebo no say wenya ectopic say ectopic no say infections long standing infections need to me create style ectopic na make no enti mebo no ectopic need to me ma the tuber ko essay na akaba ako enti bia doctor beka je say tuber ko essay and that so bia no and kokoye IVF ne bi me pa jo grace fight to yes say tube no say ba ko na ba ko wo ho a yei yetumi boawo ema wotumi nyinsen me pato ye number ni die me de number no etudwa me pato ye location ye wo Kumasi Abrepo highways wo na Accra so ye wo do me kwabenya ye number ni 0244 0244 87 84 31 Mrs. Subium 0244 87 84 31 Vodafone number no so ni 0206 96 86 94 8694 me bacho Mrs. Subium ye Vodafone 0206 96 86 94 me pacho ye Vodafone number no eno no me pacho afenso so na me ba aba emema no so me pacho bema ye se ohunsuo wo fom a untumi enyinsen ohun kane ma no bema bi wono ma watiska kware oba edna betena efie over years me pacho nyinsen ye dey emaye ebetu ka se oba no kra no se oni how bia bema no ebia ya diagnose no oligospermia but the diagnosis oligospermia untumi enyinsen ore ema ne enyeyi ti long standing infections people bema ituma obema no strinke se obema no be se eswa start efon me pacho infections aba betinam anase imu start ekikawo imu ya start ya oya ensen bi start ba ho etuma odwonson tentem kran so etuma emmasem ne yede ekofom enti bema o memmasem wo fom eno so mebobo kakra yesi bema ugina o memma nyina yesi bema ukosie nim na keja mebato ogu memma nyina animu asi grace fight to say ye namu infections and the sinso account memmasem afeto memmasem mebato bra na yemi mia center bolt ni ma na eni genye dey emra fie emfa emaye se oba se fibroid ya diagnose of fibroid ni bi na fibroid nyini nya na si awo no kwan me ba your fibroid your sizes and your the location obaby on more fibroid ba obetumi da nyinsen amana yeye enyini nya na si awo kwan grace factor say wo ba ya so ye wo a ye benya ntubase ayo wo hwehwemu na we say of fibroid obetumi da nyinsen ana se wontumi nye de emfa enyinsen ye beka bibia ye de achew ama bibia kama your location ewo Kumasi Abrepo highways me say the number ni tudwa biem 0244 87 84 31 Vodafone 0206 96 94 me but listen to your body system me but nipadua no efri ya soro eba ye down me but nipadua no efri ya soro eba ye form me but say ensesan ye eba mu a me but wo se wo hu enti ya say listen to your body system wo honom na on side tititi eso nanso tititi wo na wonase astati peja utifa astati ye wo ya me pacho tuanamo ne bra grace fight to na yenya wo moa yesi ye hwehwemu ansa na yasaw yare o ma yaso ye ho e ma yemfa ye don kan empremu a because inim yale ye de edi wunya ba wo ba yaso ye nyantoase e rani pedua nim ye hwehwemu na kofa ba bia no
na yahwe ne de adu aka ayede ama wa kama se oyare no se eden se kotoko achikura na yese se obore aso ono ma bibia be yemre ama yarsa ayewodia se diabetes se pressure me pacho ye manage kama o pressure di unya papa pressure enkosoro emafom ejina soro da me pacho ba ye be manage ayeda ama esiche yare ena ama odunson tentem ama oswati olusu weight oso no pakwa ya wani subscribe utifa eye wo ya me pacho grace fighto yese bra na yenye wo mwa na bibia enye kama emfa enye de emam me pacho ye start adwuma Monday to Saturday ye weekdays na adwuma ni nyina weekdays no kwasiada nkwa na yenye adwuma grace fighto enti no yesi kwasiada nkwa na yenye adwuma yaso ye no ye okumase abrepo highways ena akran so ye wo dome kwabenya nyame enhira obi biara onye obi akese makramo one more number no 0244 baby on can 2 mpacho next time we be suya because oba no am boy e be number me bo ne biem 0244 on can is 0244878431 video bibiara se ya chia doctor pa doctor mesuya de oba e wan ka se wesuya de ye nyina yesuya de ntuba mpacho mesuya de doctor mesuya de Medasi pa Doctor baby awo bia ye chiao ye chia na ye se ye emema ehu adwuma emema no ye emema ho aduro enti no emema no me se ema na shiti adwa to so na fa wa no sie nana ya mede manu si no se ema ye giwedi a hyekabade a mema ne so giwedi atutuntuma nti omachi kro no aya omani nko ho omachi ekro no ekro de sent ba emema ni bi echi wo emema bi echi wo kro pa wa show oh na oba esra ma ne ho apapa nya ne nso oba be ma susu nya ne nso oba wo chi ena mema bi sheda tonku sra ma mo ho papa be ma wo stretch mass enya natural no se woni hu ni because man pesa anyama ne ba ma wo besra ma ho anya stretch wonya stretch mass wo body no ni hu ni mini ha o ha minu nyina na ye adwuma no o mo pesa odun se sha obi ba bi nso agya o mo retintin se jata de o ma wo fantiti no enti wo de ko na so wo katwuma nya bibia o e wadodo na emu o se efin a emu o se efin uwi asa ka chen se hobon wakotena toilet so ana woni obi akwakoda o ma wo mfa jata mo rani mbewura na si o enti o mo nye nkwa na wo se kotena salon ye pedicure ne mama ke ne sister ke o o mo bet my brother ke ne papa ke ne bi ayo mo nkonkoko ye bi ya utie me amini ha amen no na ye adwuma na jeme so amen ai awoso amudi o mo huni because sanya mani nyina so wo so ye fa wachi a enya obema ne so obema ne de betimi aso se twoba wo ma no be sini tim nanso se no nka ho bia wa fia najo o da bi za najo ne so machi se no wo di sini tim na ho ni dide ne nkosra he obi de kitikiti bi de beko obi de kitikiti bi o no bo so tilan o man lan cruiser pa na obi de opia de sini ope no kro nam form or the boat what I say papa say nkoyie emema bi de nkoyie o ya nkoyie e bi adwene mo hankasa oni oba tena wa ya ade ama na we bia wa boa oba ne kakra bi no entokoba ya hwe nyam yanka adwoa na ga ono koye hwan bi de raba na matoka ama me matoka ama no be ma wa adwene mo ha wa adwene mo ha wadwene mu ha usra nku dress se de na wadwene mu ha uni bi wona wo kokase watoka na me so yi na wo ye na ye ncheke ye cheke dodo aya obetimi atwa ya wontimi ntua enta ho ni die na trabion wasiesie ne ho ne ade wate ase aha ba ma ho won kroni awosa bibia wuta kleke wo ho eni yemfa nya hwe hani de ndie mane wo honom obuso de ne de mane wo but eno mane mbo rasta some ka rasta oti ase ebi boso nwina bo rasta ai ete do makoloke no
obusu nyire de na yete de wa lock no enye fe so you obi a we very hairy a wo so check isa nyama ni nyina honam ne de wo ho a emma wa parents ni efe ba ha mu de ne de e de sente ba enye yenkwa na wo sa bibia ye hu be me bu ade asa no nkwadwa na ose me kwa shawa obo no kwadwa shawa na se no obu nso agunu tu awie o ye dabo on de dware wo nyusu samena so de bia no afọ so wo ta konso ho a so wo to mama de bisa no ba konso wo na dabo ni tinyina no onum no wo so ne ho wa dware no onya dabo come on okọ wo hye wo kwa na se sponge kan wa yusu samena na koto ase ho samena na kasakra ka body na sa odi ko hya wo partner eno ne wo ahun ka ye different o na best yes smell me yes I'm smelling fresh yes be ma de ma wo hu ka oba ho na oti perfume wo ba bia no hu se me life partner na no pa ya bako be me bi dem na samena ye di sinema na da na dwaye o de ye den o ntimi fa ntwetwe adwaye apart from nkukum ene kwa ye wo liquid soap ye twetwe nkukum na meboa na wedie ena me de me allergic to samina we na de bia o yiso amonchem o te sa abro akra scrabies agu no enkoyie enema bebre wo no mo enu nti na be ma bi wo sika pa o so wo hwe ne yiri enso ne yiri mu no ni nyina ka ho bi efino because ya pen ho ya pen ho asiesie ya kunu wo sika nanso wonni ne huni ya try be ma bi wo ma wo modi ne se den no so another factor e modi obebubu wa se clear enso no be mo pay emoji box ahye obesha ewurade nyankopon opa to designer wo tim se wo England nyina ya ba kwa ko 20 o wo sa bossa shows ni bi wo honom unim team o support why ba no Arsenal ofri hen o Chelsea o Arsenal o Overwatering Wonders o Southampton o Leicester City o Luton Aden o Tom England kroni nyina de abobo it shouldn't be that and the design at least ba ko bi fra e bi emphasize team a wo pe ya Barcelona fan say ya kunu wa Barcelona bossa shows because of say ya support Barcelona tia enye dia ho masensen ho ni bi enye ye nuanom de kakaja de yi bi no but when I call Bempah a bossa shows what they call it Spider-Man hey na kwa 3 years kwa besha Spider-Man bossa shows masa ye ni abrio te hono discount ba me ho che me metena se amwa hye me monyam mabusu afo man pressure se me nware ai me ba mo aye mayefro no matena se ukunu wa mekunu nie enso me pia be na minim dem me ho kwa ye medumo mic no so no me mic ya man kan na ne nya man ya kayo emema ne bi so adwe o enkoyie me wo yiska 1000 to on ma me fadi ba me kwa ma obi a me ne da enna na nya wasiri so ma me ho aba no ya wo bamu wo awo na se wunya sa that kind of feeling na etim kwa ma ho ba first one na mie no de mama ba ya bisa no me bisa mama aya bisa mama on the ton perfumes oh mama so we are very experienced and what that ya omonya mayo ko she table ase se be ma bi pa bodwe se e fa wo honam a waja wa bodwe se ma na de se kowe so sere wo de baba be twetwe me honam he da bi o kisi na wo wi ni bi fra spatu se me mpamu be ma bi kisi ya na wo wi ni fra enwi so nim se e very dangerous ya ye adwuma o eto ye mu a etima wo ye funu kwa ye o ya we de asresem bi na me ne guy bi wo office no agina na no hu nwi to say spatus na so yes o pe Tafribomski wa hye ena mama minim so ko Salome o se okohi o ade achi na guy ne ba adwuma man abodwesem onyan wa hwe am say Bempah na ufri hefa na o say enra me ko rige bi na me say ni age wa bodwesem ai age wa bodwesem ai ya nyame animo membe bia bodwese wo hu ya na wojana no femfem se pensioner me ma me ne kai obi anu femfem se private bini soro kwai ya ma me kama asem na me wie
seriously mema no monyo mo wadro enye sa obeto graphic the way I walk as no it's a personal attack Emma mema Debbie who attack you mo personal mama ne da ne nya ma ye kan ye Debbie ba wait there me hu me yo baba ti me kan ya ka de ma city e for wo so no ho no ne ma no wo so pa ne ma oh Debbie ya wo so baby wo no kasa de ni so bokum tiri ni kunu so bisa se die ntia wo hwe be ma na he is well to do wo sini fie obona kohoma what you say na so kasa no de ni so bonkum cheche ne so all because of say na no ode ni so fa ne to achi no na enye nka mu ho no enye omunwa be ma bi tunka me tsa kola ya bon pampesa ma ade achi enye she na oyesa na se woda na se wode wuti kwa ase ho no mu a ya wo beye ne den e ho susu nyina ma paso komo no eye de ena me kan first year dwaye enkodwira sha wona se emu nso ngufu empie onya dabo masamena nkan wede oba susu anadwunu hu ni de odi begu ho munya monchemne ne samna na edisi nema ne dwaye o na enu soda ne edisi niama yemfa nware ubaso obedware ana honam ayese de kakaja ye honam so de nka eni kwa se nka kakaja to honom omunya sa nyanya sa de a de ombeto graphic amamanfo akenkan ye da se papa mama na de be call last ai papa tew okay am say kakra mpesa me kana say ahonidie de ehia pa onza o kan revelation a osi kronachi ana wona oye achiwade so ye kan achiwade a enema enkoyi yeah so atia say ye kan ahonidie a obi wo ha be ma bi wo ha se ode afin anaso ode afin pa tu ni tirase a eho a efri ni tirase ba no etwen se ye tutu dwene na ye tutu gu fom ana edwie pa ewo na ni tirase enemre medwie wo ho ewo ho so atiase apart from enokra no edem ho no ensonkro nsuo enye easy so ensonkro nsuo a ewo dem ho ene edem ho scent no enkoyi eti yaka ahonidie die ejina ho manima bebre ubehwe ni mowire mu pafi so ntino menuanom mema eniema bi wo ha ye tete ma no so na call banchen pa na be ma omutu mu scent ana obi wo ha ne be ma se ho no pa no se ye dwene se ye nwiu se brown se white obi entimi hu no me pese wa wutie me reverence ya apa life ne awrade ya domo a eye da eye memendai anya sorry ana meye nemo me tenase aye counseling consultation memenda ana me counseling kase ya pa me wo Kumasi airport runabout eye Kings International School ana Kings College me wo omu main ho okay. Me tenase from anopa 5 okay na mapon ewia 12 okay fa me number is ya eye 0244 88 14 55 0244 88 14 55 medase mama obaya akwaba ya mebe mama na ye kasafa mema ho ne die ho ese wo mukra akani nyina na ahonidie edoso ye ka ahonidie a enye adware na enye eyi titiru eniema bi so wo ho a enye ekirese nipa no onini huni eniema bebre ekoso wo emema adwoso a mehu de menkakra emesre eniema bebre ekoso ewo emema enchen a na honidie sam no emma te se be ma bi wo ho a menuamo aka honidie dressing ne ade but ahonye kase obi di ne huni a sabi nipa o comport ne ho broni be kase o comport o hye ne ho so o carry himself very very well ya no die enso ka ho be ma bu ananu ayi kasa te se sabi
oba okasa jojojojo entro bema wo ye trofo kasibia no woni huni free se entro betimi akofa asem kakraka edi aba ene bema onsan emua de respect bema only respect menipa say ye kasa respect is reciprocal ukọ bema bi adwosu a ebi ni ho ukọ bema bi adwosu a onye courteous okay what you say ne comport the raw comport na ho no wo de wadam for kra bi a obi bi no na ukọ ne nchen na mudi nkomo a ne ya wo beye no ogu wani mu osekura e de a kire sabi hoho na odi mochi no enya honidie ba ma bi respect nensenom esanso ofa wo ba no na ebi efie nye na sabi nyame fa ne suko peja efie honti no na no baba ye deda wo mo fam ono wo kasa otimi di wo maame atem otimi di wo papa atem onim se fie we mu de na mbetim di abaye me mu me na me kura mu enye ahonidie asori dem one na yire enete ho enso so eme wo nyina wa pe wo mo asitire eye fian kasa bata mema ho wonam fofo a wo de ne tire no samo ye 5 wa pe 4 ebi afefo ano na abeche no nyina ya ade a enya honidie enye ne dressing enko sabi etoda bia ba mebu a ne shirt kura ehye no ene ne ye ne mpaboa bi ehye no esi etu uniform ebi osimi wo sika owo sika nti de opa bia na oye den oye na brabo sabi bia wo ye fitani pepe film kakra bi wonim sa oil adwuma na akoyeye wodware yie wodware ama afiri wo widiem obu okra na wo ne wo hode na ekira na wo fere edi entia ne ye because okaka so efitani wo ye fitani a eno nkire wo se wo betimi ayo ho basabasa ye adwuma edi sikapuduo na eba entia wo sa wo dress ye wo kwa adwuma ma fa fita adwuma wo pon a hyese wodware yie obi wo ho a sabi oba won nchen na ne no hokra na wedi akura nti wo mpesa ne ho be yeden ebe kan oni widie nini maka abodwe se eye nokre maka emotuamu obi motuamu tumi fu ate se cabbage na ehye ho me ka chew abina ehro obi amotuam tumi fu se den cabbage na ehye ho so de bebo dondon gongongon obi hunu de obeye ebi a na edondo na hyewo na ode abaye beto so abo gongongon minim sade mema binum tie enne ye ka mema asema mesramo ahudidie ye bebre branches no edoso obi o ha na yire kuratimi ne ka asem na wo boni pa amane wontimi ni ntro nkyere no enno bema no wuni huni ebi kro no baby kasana na no akotia na kuma no afre wonua no no wabɔ na mane be ma no ni huni wunye wo bi a wudi huni se wudi huni a eya na wano so aka paado wudi wani ene hwade be ma bi o wa hu ade wo ba ho ono o nka nkire nipa no otimi de tena ne nam fufuom na o kasre enya huni die wakofa no na ebonso ne nada owia no abeprepra bonten sofo oba we say no tie o oba we say no tie o enye ahonidie be ma no wo da fi so obi be ko obi fie na didie ko obedidi na ama enye ahonidie wo de be ma bi ko obi fie memra we ebi ahwe na nimu peso ka so thank you ko abonten akope bibia di no waje wo jesu ase de obesi adi aduane no emema bebre wi sa aduane a me hwa ade pa wo ma no se de oba nanum esa eye ye ka ne sen wo obehyen kwan ne sa ne ma no we de anu nti kura na me ne kwadwo didi mema bebre didi enye kwadwo didi efese mama na makrache mra wadidie mu kakra wote baabi didi se de obesi de ne nsanche sei ato ayu wanim asa na mesen afem ba ma sa mintimi kura mpe woda yes
me ya hia me ntimi kura mpewda na bebi oso ya almost tibi hwe mema bebre ya na particles ehye minim say aduro ne aduadua no me ntimi hu so obi de hɔ aye na fuo so a enkoka mesre meka me nua ma brochirefo yenya daje mema no emma yesen so obi fra brochebo address kunta anye ne sen na fe wayi wani hotutu hu kakraka wuntimi nka nesi ahiko anye o ade black bia a chishemu eso aheda na wo design nese no mesra mo betimi akọ dentist so all the time akọ clean wo tank aye abroches hadaji no kri but I no nkyere say e wo sa wo sen e pro e bi ketre maso e mema bebre nim se wo twitwi wo sen a e wo sa wo de brush no e twi wo ketre maso because enum kankan bebre efri ketre maso enye aduane a wudi ye enye we but ketrema no se da natia na wo sete sasa wo fufuo kura maame wo ho nya akono ye da ase mama obi amotom se nia wa abna Mami, mama ka ase mi na se wa behwe nanim sei se Queen de nyame wanwa so ko kuma wudumu kire se Queen no waye Queen na Queen enti eni amu amose no nkanka age ho aboso ho no wo ho asapoto bibire di ho agoro wo babo ne adwa ye saa tro ka basa nyenyenyan mu behia matade hospital sanse wo mo na ebehwe mu amamose no aye kama eno achi niema yeye wa ya sabia hodo ni na dayafo ni kire mu ho mese wo breast no eltoda akoyito wo mo nsam ye no kurudukuru mu nsachi mu se ebia na adwa bi eyiniti e wo ho no ma ma no ade no ayema ho ache kona gynecologist no to ne boase enhwemu de okose doctor mabim na wonfa ne nsane ne na ne namade ne ho enhwe japade ne mu se entokuro bi abededa baabi won kekentua scanner hodo laboratories ahodo nso wo mo eye bi wo ho ema bibia nso eye kama yade no de aye krankro no yafo ni kire mu ewo mahweye na ye nte ne te yesi 24 hour generator no ejina so pemia enum da enti se koba ne se enkania eni ho ECG4 agea men wore sanse wo mo generator no eba adwuma anesefo no ewa abotre na wo mo ho fe no wo mutu sukusuku no eno kratimi ma mema no wo mo ho to wo mo santanse run about na fo wo mo wo go filling station no akiri ho frɛ number yi so ne mpanimfo enkasa 0244088918 0244691759 0540171409 afei ye can pi work natural 3p garlic mixture edro na wo mo dia ba adwaman so no e dia ma wo garlic edro we se dia sibu apa immune booster no wo mo boost mi pa amana ye kama maka chow dada se wo pressure no ekosho wo menses no wo hawa ba ho wo sugar no bra yen level ene wo hyese so nkron so obehia droi na etumi ahyehya wo fine nipadua no ba bia wo se ebiguro efre no kum kakra na etfo no yine ho nufo no eyine ho sere ni ginagina ne ba bi enan ne so gina ho kama ya na ye fine enti kope 3p garlic mixture edro ni bi enom na bibia enye kama helba ene pharmacy shops ahodo no ebi wom edro no wunim se pint wuto na de siye etwa na ewom no eye glass ye ju garlic fita ahye ho a no na eya ahyenso de 024892 8824 0201 Congo ointment sifa bitri amotrom kankan wo behia bi sebi woto otompo honom no ya na eyinka Congo ointment na bebo wo he ni wo he mu wa ba wunya bitri mu a etimi boa pa wo dware wi na ho na mokeka edro ne betimi aboa afei honam sadi ebi a wonya to wonya nentuo na emomrede ne de ma ne nya kono Congo ointment na mekamfo e de ma wo natural ventures akache ene free bar enti ye kama say 024901 7101 0204 616161 medofo ye so no pa a good morning herbal mixture na ye bubo bie amani pedua no aye kama infections ahodo edwane wo joint no etwetwe edru ne beboa o saye mukuru no ya na hadwene hwehwe edru ne bi akira kwa no papa wo sori ya na chese wo bubo bi ansa na ade ahoden foforo akwadwuma so doctor 3 days sie ni na ni no na dansidi ya na eba no so no esoso enti wo de wo yo chinji 40 se Thomas ya edru no kopi binom ne fa dansidi
fra 0246594117 mamenko charistic ventures for ahweye wo moda roma ena zahara nipa no mode aba adwaman so general body pains edra mekamfo ediama wo waba ne be ma monnem no niema nkoye wo behia bi jade weni na no so yede ni echiremu ewo charistic ventures zahara nipa no ebuso ewo adwaman so titiru ene o kanshi drugline herbal pharmacy ene chemical shops nso enro ni bi yepete wo ho 0246348334 0248569335 Ebusiana na jima spiritual home semen kamfo enfama o se ewiase mu ehu enipa hu ehu okuku seku wane hu no wakekaw me patchofo ni chemu ewo nasoye na nipa wo mpa wo yedie empa wo kankro no na nanyini ntu ne nsem se na hye no wone nsem sesini na sa nipa no wahye hu yie ewo ne ho maka cho sa braba wo we bi ani brew enti wanfa wona ye nsifo mama mpa bantin wo na wanpa ba bi anfa wuti ankwanko sha ansha no obi de boge aye wo swan enti sikasem ho ntotwe de ani kirem ho eno achi awasem yade sem adwuma sem chese bibia enkutia anase enkoye wo abrabom no na najima spiritual home na mekamfo e de amam emfimfini mantem ka so Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters wo eno butuo 0248544058 mepacha Royal Homeopathic Clinic eno so ya sabia shronkra enen abepiemu wa kumasememu asantememu na eboa pa papa amene niema nina akonkan ewo nipaduamu wa mo chese ne sika ni wonso nipa yade enti free consultation wo mo ye promotion lab no so ye free diagnosis no so ye free massage ne entwetwe nipadua no ma nipadua no kekensie ne omo be yama for 50 Ghana cedis be you card na ju folder na koma doctors a wo mo nimu ade na wo mahia de nso entimi enhwe wo na oyade no entunko na mo ba fa kakra hye wata so sansa edro ne de be ju sika na mo mebo ne edafom etimeti mo Monique Junction Madina Ashalibotwe aya ben wo mo ne mpanimfo eni komo sanse yade wo hoyi eya 0242951005 0204496512 wo mo ye adwuma fitidwada ekopem memenenda anopa no nson empemu ekopem enumre no nson empemu obaya abina mama na hoye adom se bibi ekoso boko abina numbers no over to me they were doing share aba free 0243114497 0243114497 friend nefa wa dwinkyere no ebra and I said then na wonso owoka efa ho hello nana ya Akoma. Yes dear, good afternoon. Good afternoon. Odini baby akasa free. That's Queenie. Watchdog. This one. Okola na no. Yenti. Na me kwensa pa. Kwenje. Ele mo chibo kwayo. Egura de mo ye tru. Ne ro kwe na mo na ana mo hunu mo. Oye ho. Do ba ya si idumi ni kono ho. Right down kwa wenye diane no so down kunye diane ado ene hene no o twene so ya so be wuse di wo ho na ni wa correct wo sa ne ma na boy pa nyame nkama ho nenso die ma me ye hu ni wo kunta ya che obi ma te that's 0243114497 hello good afternoon Achadini baby akaze free. Why, I hear the matter for my thinking. And that is if your man is so good, so good, nothing to tell. But the man is also papa. The man managed both practice in a day. No, my car. What I also buy there and your crack. I mean, you got it into the baby. What I said, but I also go or consolate and to a wapuka car so I was a car to the so good work. Corner the bottom of a guy. They made pa but I show to pa the true near the every baby I don't bet be a can was that want to pa do and I call holy things you also to a career a person.
ọba na ne ọba na ba me nkyɛn bɛ yɛ me siesie me sɛ na wo te paa ɛyɛ sɛ meka fo mu mo education ama ayɛ sɛ ɛyɛ mokɔ so anyɛ saa na ɛna ne bi sesa na nyɛ that's it. 0243114497 0243114497 03224 98035 03224 obetimi ede wadwenkyere no aba wase ya tia yo mo ho ye twimeko ayo mo ho enye ne sa ye ntwimeko nya obia ho ye nyina ye ho edru etoda ese ye ho edru na ye tututu me hope say mema ne bunfu yi ana mu bofu agro ne yedi na ye edru di anyu na na esa ya de mama me kasi yesua de mo ne mbe ya ka ememe ya agro ne yedi mamu bunfu affect you omo papa ye kan ma de na emema chezo manu dem na ma no obi beda me mpa so chese sorry na ho atu akadem ho na ye bo mo de so kakra emema de muni magro di kura o muni magro di mama yempon sports for no your production line no 053050 7849 053050 7849 obetimi afre na oni yen atwetwe enkomo okay tesa hunidie ne de in fact ehia pa anene no me hunu se nipa ompese obeye ne ho aduro ono ni nipa waka no nano atum because they be a ye phone line to a emema fresa ma lai eye busy ama o peke kure nye ene ye kan wo memen obi ampese obekasa emema na mo wo hene mumpie mra why mumpie mra erade adomo a said em kan no memenda Saturday me tenase Kumasi airport runabout King's College and King's International 2 me tenase from anopa 5 mapon awia 12 sabre no ana waade bi ayera na wunhunu a oba me kyerɛw baabi kura ade ayera ne wo sabre no ana wo ye adwuma bi enye wadwuma no a oba metimi kyerɛw adwuma a wo ya ebebowa sabre no ana wo braso se wo ware ne sa ware ne kwansi emu atoa awrade timi fa me so ama ware emu atoa ba bia ho kafo wo no me kyerɛw ama wo kɔ ekohia no enti bomoden se wo ba be hume asedan kanyame se honhum bi na aware wo se spirit bi ene di wo so se tumi bi ene di wachi a ade bi ani asase we so eni na chi wade tumrika na bra reverence a apply life ho na me kamfo awrade de mo bibi asese wanya wo ho chinyefo wanya wo ho nihafo na obetu anamo aba be humi a awrade na me so ebe ma ogie ene fa hodi ayodea frame e wo 0244 88 14 55 0244 88 14 55 reverence apai yedase and we what a reverence enka sanso na Queen Sabi what nka what Peggy enka me producer Nana Bila Kantanka sanso na Spatus Kwadwo sa kodie Kwadwo sa kwesi Beluchi Rasta hofe no na odie ko Facebook me din de nana ya Owusuaa Bempah makra. We played well. We had our chances in the first half that we could have gone up by 3 goals or even more. But then we couldn't take our chances. And then we came back